Rwari turi tunywene twa Kenya kaitene kani mantu igia katiba na rekinyetie miaka 15 Kinya rais kwithira itumiria tariki 27 ya every mweri wa inana kwithira rintuku ya kurikana katiba nikyo itumi kiri mubango wa ro siasa turike kwa mantu igia miaka 5 ya advantages na disadvantages chia katiba ya mwaka wa 2010 yana tukuduranite kirinteto cia wero thaithatu Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kalonzo Musyoka kuingato marimanti Tharaka ni njuri ya tutamba kiwa batitikire wiko kuraya na thirikari. Minister wa Gima Meru Daktari Dennis Mugambi utumidia kuri na mwatie umwe wa mpox ndene ya Meru. Minister wa Iwanda na biashara Karo Kabedi utumiri durano bya thoko ya mawa bikabu ithi country 19 mweri twitite. Atongeri mwanya Meru kolo takawira mwangaza na mukuru wawe no ntuba kuma kithirikari bachokia utongeriene. Kwa tuone kirente tochi waro thaithatu mwana mathithio ni Purity Richard. Mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na kiama yawe twarine bacithirite aceke nyuma ya bokwithira bakingwa ni akariba marimanti na kurea babariria bakiaria akariba wete marimanti ni muchiko munini wa rais Kithure Kindiki na bone njeshi ya thirikari na batitikirie wikwo kuraya na thirikari. Kalonzo na lasmikire kwithara na weta ntere Chiankondi kwariria mantu ya nara wete kinya akethira icokera no ntuti muntu kethira aimwenderia obwa. Paulo Akabithi na riboti. Limuona Kalonzo lini? Kirendio ngati yake muthenya gwe mthintere cia Tharaka thokoni ya marimanti. Imutongoria wa kiama kia Wiper Dr. Kalonzo Musyoka Oraga chitira kurukana mboto ya kirukire anywa imukawani umwe thokoni ya marimanti ombire kurungwa buru. Kunya na kuthikuru bici bwa Wiper thokoni marimanti na thiri inde agukinya thokoni kwariria karikira umania buru. Alamwana na Roho Mtakatifu. Amina. Araba kure mwakwaria buru Kalonzo na mboto yake bara kunya na kaguru mboja. Tukiranire na bamwe bakari nyuma ya karikarire. Kalonzo Musyoka na tugwatire ndoni turi akaji Tharaka na muno turi antu Tharaka nithi kura mwana wetu Professor Kindiki umite kuya kiwa guko one time guku kuya gutwagira ndoni na gutwagira heshima ona kiame guku yake tutiokiuria gutiobugo tututethia gutetere tiogotoriunga William Ruto mukono na tue antu Tharaka gotiende to cia wanu tam tio to eba tu tam Kithure Kindiki mwana wetu muje wa Kithure vice president kwa umeto era tu tam wanu tam ya tu rais wa Kenya atakuwa Professor Kithure Kindiki. Muthia Kalonzo na mboto yake baromba gwitandiki bandeto ni kingo bomba kubaeresha na kuruta guge bwao. Uongozi wa Kenya hii tunataka wenzetu hapa wa Tharaka Nithi tuwe pamoja. Mkatae fujo, mkatae kupelekwa nyuma wakati Kenya nzima inasonga mbele, kwa sababu hivyo tunavyozungumza kila mtu anasikia uchungu wa maisha. Maisha ni magumu, watoto kwenda vyuoni ni vigumu zaidi, and of course Tharaka University is trying with a population of 13,000 students, but alifanyia rigiji akitoka ngambo wanateremsha mawe kutoka kwa juu. Hii ni gunism, na hiyo kusema kweli hawezi kufaulu. Ni vile wameona wameshindwa, hawataki kusikiliza wengine. Lakini mimi nitarudi
hapa nyumbani hapa. Nikiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni Marimanti Petro Paul wakabethe. Minista w'ugima wa Meru Daktari Dennis Muriungi narikithĩtie atĩ kwĩna mwatsi ũmwe wa kuma Ntereche Kaithe wĩna mũrimũ wa mpox, akiuga mwatsi ũyũ narĩkĩte kwathulana na kwamũkĩra ũtungata ndene ya cibitari. Daktari Dennis nacoketera Meru boimenyere na wikari, akiuga mwatsi ũyũ araumĩte Nairobi akũlũkĩra Nanyuki mbere ya kinya Meru na barĩ ritho kwithira bakĩrĩria ũtamba kwa mũrimũ ũyũ mũthũku. Mũtugĩkare aina riboti. Waziri wa ũgima wa mwĩrĩ aja kaunti ya Meru Daktari Dennis Mugambi Muriungi na ugite mũrimũ wa mpox ya Meru nijunekene kirimo jumwe ureba kugathaiji ni bamwikite wenga kenda kwa mukiro tungata jogwetwa mpox kana monkeypox mũrimũ batu tũrĩgwa jwe Nairobi na jwe nara Mombasa ende egoro daktari betu wombeti kwithorwa ba kiomba kwithorwa iba isolate kana kwithorwa iba gwikira quarantine mwaji omwe wena mũrimũ jojo wa mpox. Daktari Muriungi na ugite mwaji uyu umite Kaithe na barabara gutukire mũrimũ jo ne CHPs beturareu na akiuga arigitani ba Meru General bethira bakigira mwaji uyu uria kuwa kuringana ikarikara we no kariungite Nairobi na nyumeneta Nanyuki na kuombekani no araitire mũrimũ jo. Community health promoters betu nkatho muno kana babeta wa CHPs jontu mubarambere kwithwa bageto reportera yaba gutonyekana na mantura betho bagitutu kuripotera ati kwina mwaji wena mũrimũ jo kalija muthanduku na wena murutira jo mwingi kana fever na batu twethwa daktari betu ibakomba kwithwa bagita bajukia mwaji ora pamureta Meru General pamuthiria gintu twita isolation kana ethirwe na gwiko karumu ne kawe ewenka na omba kwithirwa ithimi bya bikuma kwithirwa na rari na mũrimũ jojo. Muthiene Daktari Muriungi na erete Meru mwaji uju ati ugwatine na netete na mbere kwa mukiro ũtungata na kira Meru mũrimũ jo nitajungi bakethira bakigiogwa ati ugwatine jondu daktari betu tayari bakumutreat ura kwa gikene itubati kwithwa tukimenya mũrimũ jojo gwatithana wa through contact kana kwithirwa anto bagikarania kugwatana anto baraba kethwa muntu ena symptoms chaija ura wona mũrimũ jo tweta mũrimũ jo muthanduku jo gwata twana indi na ndijo jo kugwata muntu ketha wena tutundo twa muthanduku no kethirwo na kubado still wena mwanki jo mwingi. Our plea ni ati gukeji kwithirwa kwena muntu ungi mbuga wena symptoms jaiji nau itutho tukiomba kweja cibitari cietu cia Meru General na cibitari ingi cionthe cia maturene ukomba kwithirwa ugicugurikirwa. Kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Akaribu Andhara Hembe Centro ne bithukirite mubunge wa Ndani kile na MC wa Hembe East pakiwa Nteruni kwa area weti na mbere buru bakiaria karibaba wete barabara itio kulukika takinya stima ikulukirite Nture ni wende boba tura kiundune pakiwa tongere baba obele ni baremi ningu buru. Nicola Chavari na ripoti. Babone akari ibakoma Antora ayandhara erere wandene iya Igembe East kire Igembe Central baraba ebumerete bakiuga itakabate ya nerwe na ikyo nonto baumerete ne kenda abathina na kugeria akajuka kaigwikania tongoria araba kuga bationete mandereo kuma kire thirikari nene kana kinya thirikari ya county kile ate atisi ina balabala ka ne twekero kirengo batu utanjura baraba kuma to mutara batu atetusi bawo batu na tole ya thina utentu tuona batu tutena barabara batu tutena stima kuri akaje baba inje muno nzene ntore andare batena stima na kinya royi batu tutona royi muntu agethere nyaro murito athakinyithie meri yake aika matwa bikibiki aikinya nara ukaibotana no nasari batwere by January barabara yake njo twatera January ethira obara twetha mucemanio na kwanthe okeja pointira uwa twetera lakini rira twetera ntuwe gathira kwatweka no gwe yake okauo kawatiwenie ubokiwa ende na tu mwanga thai tutakwenda otiwa utokiwa stima ciongo tisia thai waya botwekerete cia kwandika nguo we botwera bwa thai waya twandika kana toitinye kingi bibura manetia
Mtu ona hii mtu mukuru na mtu ena ID. Mtu aitoreri mapema. Rukiri sana. Akuringira kura. Lakini babu ntami bro kinyanare thra bolero ne anto bogara ya ng'ombe ciari na ithakene cituretie tutaelewa. Boende baria jana ntuwe 14 akiri atongoria baba. Ntugo yare kura onde yasola lakini dadara ntugo ko genda mbeto kuringira kura. Mwanga thai mbeta goroko thari no ntoba kwethira ora silipa sinya siringi manele ka siringi ana kwa tweka roya yo tweka. Bandu nya wekira irato byongo ithina kwetho. Tukumenya kuna mbesa thirikari cithasio cia very financial year. Nisi dazio mbesa stima, mbesa barabara. Batukuria atiri na mbesa ciethira ntu mheshimiwa na ntu betu barua kwa 1 to 14. Uyo beteke obere mbitu mete kwitha kutenambi. Are on to go 14. After to go 14 bona mheshimiwa no bati ko yo anto ba solution no boire ni mbi to mi ote bari terete ngoira ba kurungirete kura kendo baritira. Ni mandu go 14. Oge ago date yo to thigeria ba tu to eta mongo bisine ke to kanda mana mongo bisine ke to amulide nao. Komandare Gembe East, Betan Class, Chabare. Minister wa biashara na iwanda kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia gwite ithurano bia kuthura atongoria boberu thokoni ya Maua bikethira bia katika tariki 19 mweri wa kenda mwaka yo kiaria kaita karautirimanite na biashara bathoko eu na rombete akari kuye ko atongoria bwa gavana Mutuma no ntubure na Mawea Kathomba. Minister wa biashara kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia aria mwana wa kithomo na ontwire Esther Rukunga rungamiri biashara kawuya murega muna atongoria bangi aria murungamiri mushiti muthi mwanda batirimanite na biashara thoko ya Trandena na kinya marikiti mushino Maua kwaraniria na kuthikira maubatu jao burio kinya kubatumiria ntuke ithurano bia thoko iji cio ijiri. Bwana Yesu asifiwe. Kamuge tukwigwa na tukwandika na jajonde jakinira ngavana wenu ona arue na ugana kumenya baba inge benu gutena naera shendi na eje yakirwe au baito mwere shendi ekongerwa. Ndigira sema maoni yenu mno na wakati ulisema haijatengenezwa mzuri ile yao na ndakana na tongeri wenu na bambira. Uteko ngani udura mwaramu loi. Ipo kwa ngia mwaramu. Tutahakikisha kila mtu anafanyia kazi kwa mahali kuna heshima. Eni na buto kwa mani mutwe. Mtu aro mendelene akaremera. Kithurano kyo bakwa ni tariki 19 mweri ni jwa kenda na thoko iji cio ijirite gwatithanwa o wantu bakathurana kibwao. Atongeria kithurano kiu nakio mukiakuthania muto inya thiringi. Mwera mumwandikithie na thiringi mukiawetekeria. Thiringi ya nare alita wote ile wende. Kuma na nkemi na sio bakwa ni kiringa na Mutuma ntwithinkia. Kwa ure kweyete na mbere no ndore mwenyeji kou. Ere mantu akithomo bena roina na tunoina bakuria skuru bamwarimu bange twana ambere tobere atire ibotigeretie arimo akabandika toringarire ngavana ate ore ukare chekere mbona na arrangement bauge tabo batera kiae kera bagwa batera kiangavana sivyo na bate kwanda kore ruingo kinjagere abariterete aba abue enere bokare chekere bogwete Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Wea Dennis katone kanya gakunoka twicokera ni rono rwa atongeria bomeru baraba meneretie kawira mwangaza na mukuru wawe no tuboko makithirikari bacokyo tongeriene. Nende kama nende. Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Kumenyiria ate go wetirwa ngale ona ndeze.
Mbie mwende. Bado mayaweza chokerwe. Onde. Chivo. Nenda buru mwenkima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kaya. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na joronekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toka kabura na Palea Millers, nurturing the world. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi nio exchange programs nitugwatanira na kampuni mwanya gutigira alitoba likanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo. No kwenda bikibiki enjero kana guchinchene ya kwinkuru na enjero ya biashara kana ya utumiri bwaku. Machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Taiga ire ni cio njega guntukuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria. Njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cherukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Kurukino igurire spare parts che muthemba junthe. Turi yakwina Kamawe building. Njogore bikibiki muthemba jo Captain na Taiga cherangie ntune kana ya blue. Turingire thimu gukurukira 0799 279 966 kana 0704 750 068. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritobonde barabara kiti form 4 kuigwatira umenyo bongo geshia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses.
This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Nkiama ya maendeleo ya wanaume yayo mawe urungurwa mwambĩrĩria na mũkarigĩtwayo niwe Dr. Stephen Maore na kamĩtĩ yonthe nĩ gũgwata ũgeni kĩrĩ mambũrĩria kũrugũria chapter ya mawe Meru Jumamosi ĩgĩ arĩ Ostrich Bistro Lodge maili 3 barabara-inĩ arare gwĩta maũa mworoto jwa mawe igũkĩria na kũrũĩra kanya gaka na gakaĩgĩ ntũrene na gũtigĩra gatirorĩria kana kanyamarua antu arume bonthe ibũgwati ũgeni mawe strong men strong society. Atongoria na siasa kuma Ntere mwanya kaunti ya Meru ni baumirite mukuru wora wari ngavana Meru Kawira Mwangaza niwe murega baicho no ntuba kwa thirikari mukano ntuko 45 Kawira achokwetine kethira tuba yane mwerekera yo ke siasa bakiari mwari nyuma yaungi nibamenerete ntubo bakiwa batitikire Meru ichoko kombone bakawira ringi bakiwa rone roe bakura na Ntere mutugikare na ripoti. Kawira Mwangaza asiporudishiwa kiti yake in 45 days, siku 45, ndio tutachukua nini? Uamuzi. Migambo iji ya muandiki munene wa kiama kia UMP Murega Baichugia kwa mukana mutongirwa mugongo na munini wa wentuko 45 kuma ntuko ya kiumia nthiru cha gucokia Kawira Mwangaza obisine tangabana no witite na mbere kureta murutira araba mabakiari atarambagi siasa Meru taujo nithurania sareso muteteru wa kioto kia mwingi augite mukana jujurenkanirikire obisire kubatara arugite raisi na munini wa gutino bakuritana igambarire kwebiro kwa Mwangaza obisine migambo ira ithirite kigwato mbaru ni muthuju wa gisiasa Oscar Mutugi ibo bare judge mwamuye urogitire gambare na ari court of appeal na ge court of appeal governor Mutuma na president Ruto Tibo the 3 judge benches barabara court of appeal bate parties nya barabara ndene ya court of appeal are so ultimate mwera kweja na bareja na to the wrong people to the wrong parties igamba ikoti miriri igamba rite senate igamba rite executive ikotini president wa koti Kenya chief justice Martha Koome kingi muthuju wa gisiasa Eric Kimathi na Mutugi barugano ka Mwangaza ethirite akende kiama kia UMP gukurukira kumakania guku na nkuruki bakiuga we no kategetie siasa ne cha mwaka jwa 2027 Mutugi akiuga nikio gitumi Mwangaza etikirite gutongeria kiama kia UMP kiama akwenda kiugitata kiona maarufu nena kiama akwenda ithawi kuja kuambiria kurungika atongeria keza kuithirwa Kawira Mwangaza na gwitikia agacokerwa giti kiawe kia governor niki etite mbere aka party leader wa kiama na tuize sheriene utiumba ku defect ka ku resign kumana na ticket iria wathuri nio mwanka kithurano kiu kingi kizite muthiene atongeria babaruga ntukweje 45 ciejani ciga kuruka na gutuka thithika bakiuga tire mbere karaja ire Mwangaza na kiama yawe kweja na mukana arabo ugite theje mutongirwa mugongo gutimakania kwithira bikimumakia even the president himself daiji arari na Kenya Kwanza anyato kirinyawo kuthirira kwa threatened he has already threatened the National Assembly atokira any threat ke report rande to shewero rakwa rieto ni Mutuge kare
Atongere kuma kona mwanya ntere chebore nde bakinyete muchemanio ya kwarire murandi yorwe robore bakiaria pwethenende kuoneka kwa atongere bankathe chio rubare munini wa gavana Meru Linda Kiome na mujumbe wo mugambire ndikiri nibo itikia nende bakithira bakiona rwiru theru na roku baguna kakimutegi na ribotie Bakiaria bare ntere chebore atongoria mwanya bagisiasa kuma bore na kaunti ya Meru kwa jumura bariuga bomwankira thaini bonete matunda mangwataniro yao na gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na bakathi na mbere kumuwata mbaru buru gavana Mutumanwe muntu obukaritie gavana area na ridikiri area MP wenu na MC babarea mantu yenu yakasa sawa anatiza zo loi ibo bwana ngwataniro thirikari ya Meru county raijo itukanitwe twina mwari opata wabure tubati kumwikira nikenda batu tumba kuona matunda ana tewa ntubetu wabure ibonde tana benu wakaria Linda Kiome atina ndiko karantina governor karantina deputy governor na nande madam governor eta weren tunki ndinkia rojo mujandara joroje tukajorere Antoine indetora yekirito rito munini wa gavana Linda Kiome akiuga gitumi kia ngwatanire ni gutigira mumero wonthe akuona maendeleo aishimua beto babo kuona acha narua bonde na thirikari yetu ya county government tugwatanirite kabisa na turi ari na mugambo chomwe jambio zantigiri icho nonto turi acha narua tukwena arua niki ikenda developments chonde iri botere kuthithwa kiri antu betu chithira chikinyanaira na gavana wetu Ithinkia ariuga atena mwana umugongo kana wai ikenda project chonde chumba kukinyira antu betu na aria kunde buri baritie bobokera muchemanio murandi wa Roye wa Bore Water Project ura mugeni weshima kore engineer Royce Wanjiku Antonia waziri wa Roye Eric Muga. Serikali ndio isaidie Mkenya wake, inasaidia through development ya infrastructure, sivyo? Ndivyo tusikuwe tukisema serikali saidia, wewe umeletewa maji, kwa hivyo tumia hiyo maji kwa bidii, sivyo? Ndio inakusaidia na ngwa tukawata na MCAs baba na governor na chairman wetu tutuembeshe sheruji kije guku uri kagwatana na county government nkagwatana na project yiji leadership nkagwatana na mtu ondolo kwenda kujo tutelie ni tukwa ina sheruji project yiji ni gwatanite wodi datu ote project yenge enene dene abore constituency nuwa governor nukona mantu jame kana aja kwa tunganganiro kinya moto jago kinyete yabuze kwa ruze batu tugacokia guoko iwi umabo mwathani kuma gicigo kia Bore ngiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi Mujumbe wa Moikoro County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu wite bakawata mbaru kuthurwa kwa yele kwa Rais William Ruto kerari ntere cia muthambe Mwindu nethirite kwa Ruto na kindiki kwinenya muno kwithira bakihana 2027 na kiwa beli bako bakonrete untubo botho no ntuni bakurutira Kenya ngui kuringana na wirane bo na Kenya babachokia 2027 Martin Mwambi na riboti kiumia nyuma ya mubunge wa Moikoro kaunti ya Tharaka Nithi kuruguria nkiama ya kugwata utongoria bwa Ndagitari William Ruto na kithurwa kindi kimbaru kwa muruta wa kairi ndeni ya thiguru ya Kenya Mwindu muthenya we munthi ariuga gutire we akagwata kura nyingi ndeni ya thiguru ya Kenya guchinda Ndagitari William Ruto na thirikari bake mwanka wa 2027 ona thaino bontimete na ndauga gutie muntu gwakara nchini kairi waitha ule kwa Munyoro na bobange kana ule kwao ule kwa William Samoei Ruto na mbwele ni wo mantu ba muthambe gutire muntu gacinda William Samoei Ruto kura 2027 Kibake arutie wera meake thato anto bakiuga Kibake atikuruta wera re matunda mamberie kuma garuka mumarukie mpora Susani augite utongoria bobo bwa Ndagitari William Ruto na kithurwa kindi kibwambiritie kuonania matunda na kabo bateri kwithirwa abo kinenkerwa kanya kimuruta wa kairi kenda gutigira matunda mama makunyagara ndeni ya nthiguru ya Kenya
ende William Samoei Ruto na kidogo kile bana mama ibabetirie na rugi President William Ruto mtu na wana mtu kumwote kuruga kumunenkageria mutu kumukandagira mutu athire kira mtu anarawa munyoro Irio bikiuma bikonunga tibiruge bwega bitikali muthemba ona keberie murugi uri kwe acho kama isaka timama kumugira kona mbina eberia mara matakumba wera wera mara makumba wera bwe areta mwana wetu ona kimino kendika rugara ndenda mama wankadara kanithi benda me mwankana itinga gera mtoko mba kurugiro bika karabwe mutu na muone tare siasi ona bakuruta kima de ino sikobea chiambirete kuma nithinezete barabara ya Wero barabara yako chakuri imeanza kutoka Mwindu akiongera na meneretie rwangi ruregani na thirikari rutongoretwe kiama kia DCP na atongoria bakio akiugaga gutire kioromba kwithirwa rukiretera ntu wakagita gakam ile boli ya mtu akiuga kangore nyama ara mederuka nyama kaduma na koko wa munyoro endende igwa karoncho marimanti angakatiruka tarakaniti kaunte yonde karoncho okathikwa mang'oi tigiri icho bingekere antu Mubunge uyu aritie ari mbari cia mitheruko riungira ikundi mwanya mwanya ariungirite gikundi kia Muthambika cha gia Untwire arariungira gikundi kia Bonda Bonda kia Muungano na gikundi kia Kamuchimbo Self-Help Group wandia Mwembe ara ikundi bibi bionthe bigwatite 150 1,800 na 1,000 kibao kithingatanio Mubunge Mwindu akithirikiria na inyeretie Untwire bomumiru guchokwa na njira mwanya mwanya cionthe iri ikumbikana wabunko Untwire buburi bwega na timiriri yake bukabera muthambe ariyaga mukwaye na warutha wa 1 2 3 4 ukamwira mumuthambe arutha mutukari ugu mumuthambe akia gocuru bukari ugu mumuthambe na tegaga miato kithiete kuthira thaka cia tikwagibo miato kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Martin Mugambi akariba ndunjuroma na nkando wondine ya kiro na aribo wete kwina wongele kubwagagi muno ntereu akariba bari kinya kwethiro hape na kambise Boris Nture ni itikubaguna bakienda thirikari yuke matalia ya kiwatho kwethira nende bakumena na kuthiria wagagi ntereu kakimutegi na ripoti akariba ndunyoroma na nkando wandini akirwa na aribe na muthuro munene kiraba kugawamba bong'ombe no kabukongereka wa ntugo na kirage kubaruma munigo twika mona kwithirwa kwina kambia boliti karibu agugotiro tethio bakuona kumania nabo 1990 utira tono salama nkando ng'ombe toka noga na antu kuthika mpaka chia tutheri kwa ubati utia tona guko thirikari nene ng'ombe ata aji kukira katikati kama askari kaba tuma kuma no badira buruki tuwa bakoro ya bale mo boy baba kuitana ng'ombe chetu ibacho king'ombe ngane na ng'ombe chetu chiagwa chigeta na saindi umwanga mairisaba au tena anti stock theft tena game tena AP kadharere ara na KPR lakini yao mana chao chonde utethio tonaga ana beto bakura wagoko babethe bukone nyao te antu babethe twina bo babaingi bara baingi bara tuthikite kuringana baretherua bakora wotheri na ndi batuma ruja twina jo ija kwenda kutha batu turiro ng'ombe igeta antu batuga boragwa na twira thikari tukaritie na interview to bitumba kuthingatwa ng'ombe chetu iriwa igakurukira ngitine anti stock theft police iriwa igakurukira kambe na AP au namba bareta bakino tuko na beringa bundu kiende batechoka irua iromba ria kariba bendi kire thirikari tonyere mantu mamebongere okaria nonto mona kwithiriba kuyiro ng'ombe anabo baretigwa boragwa ngabana mutumo ore arombere kuthithia na are andu muru ne jinya batu atotegere kana teu antu betu atotegere twikirwe security na ngare iri kwiro imami na nonto negembe agwike bionde ndisi wa Meru ngomuzima ndisi wa Isiolo amwire achoke ng'ombe chetu na atiomba watu tuketa kugira naomba county inirudishie ng'ombe zangu sina kitu sasa sina kitu nimewacha sina kitu mboma hata kutaka kudera kwa mboma sina kitu kwa mpomangu na niko na hasira County Commissioner wa Meru
Kama umeshindwa kufanya kazi yako kufuata ng'ombe zetu, enda kwani tuletee mtu mwingine. County Commissioner wa Isiolo, ng'ombe zetu zinakuja zinawekwa area yako, mnasema wasee wataleta. Tumekupea siku 7 ng'ombe yetu irundi. Umagi mbunge kia Bure ngiripotera Ndeto Chiawero nyukambitaga ki Mutegi. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki uwite atongereka bacokeria ringi kura biuria biweti na mbere bonka kimuntu athuri na kuluka ndeben akiari kaita kakurudia ndarasa mwentere cia kaunti ya Tharaka Nithi nethirite ya itariria no mwanka kinya thirikari ya Kenya Kwanza ithire kiingi wirane bayo kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki akinyirie mbari cia mpuri wandi achogoria kurugura ndagacha ya kugwatithania mpuri na kiego kiri wandi weno. Kiego Bridge was officially commissioned by Muthomi Njoki, Governor Tharaka Nithi on 28 August 2025. Kiariria kirindi Njoki ariuga atongoria bathuragwa nonto bothi na mbere indi tigotindaga kuringa gituma maturani. We have a sitting president. Tuma kumuthura nonto abura kugirirwa ina na uthire na rekarire na kenauga tututhikiria bana tukwirwa ana Kongo utina kono urote Kongo na anu we ne amoni arute ngobia mone. Kiariria thirikari nene ariuga barenda mutongoru wa mugongo urogatigagira mendekithia ma Kenya makwingwa na nkinya kurutira wira. We are destined kuthura president urogaturutira wira na ndikotaka uyu wetu ndikutura wira na twauga tukamuthura ndacha nithi athondekwa barabara ere chogoria weru yathondekwa na ile cingi inu cia thondekwa kire gituma tutugurana nundu agitu kingi. Kinenkanagira mawira nenkutho ariuga kenda mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na kura cia gicigo mbunge kia Marana kaunti ya Tharaka Nithi no nkinya ndagacha ya muro wa Nithi na nkinya mirandi yirego metendenia kaunti no yumbe kurika mbere kura cia mbiria. Baubange tuiyo tutina maundu mengi twauga indi ni yakinya mara mukauga menuka kama kenuka ende mukina mama menuke bai mutukare kia mama menuka makuete ni magidada because we want peace in Tharaka Nithi. Kiatho nigiki Njoki yariri na atongoria kathumba bari ogoma MCA nkutho munini wake na nkinya atongoria bangi bakithirikari. Kama kuwajia kinya 2027 gavana enuke nibagana bakuga atekenuke Porugadiko Tomwirako Nagangwere Seneti ukaroma constitution ya Kenya ila twarudia promulgation 2010 neranguga umane ringa toyega bwana ringa towe mesi netanwa batigura ita tagira counties ile connect kanisa jetu ile jego kujojire igasoka to connect kinya na wero onto leu daino ona majani mongo na kiono gikauna girako oa kiripotera Ndeto Chiawero kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mathini Mugambi. Tukinya muthi wa Ndeto Chiawero ngucokeria nkatho no tubagutho watanirite na uni na nkatho cia mwanya kiri barabonde bakinyanitie ntazo cia utuku barwari abana mubango URS siasa mwana to mathithi ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.